Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Si Municipal Albarca bang takalewete tinaat atau kan sinabut magtas paasek dalam pikiranten, yene bono. Sumagwanan bang si Jamante ko itu bang tataat Municipal Albarca magtas dalam pikiran ahin Lakit Beach. Sumagwanan dahil mapapita bihap Lakit Beach, subero kita ipalabe amban barangay Bukaleo. Wey pegenia nan si inin bohe inakakawe de gatan tuinin tabisita may kaikahan rakyat dalam lahat basilan. Wada pun bohe denin pabida amban kemon bohe si area basilanin. Membayarkan mayamane da kamusa bote kampi masial si barangay Bukaleo pagbaranggayan we ABC President Honorable Haji Kadir Sahak. Demikian nan sinawi andrisab kita we Vice Mayor Malaysia Albarkahin ko ini Honorable Mujib Jakilan. Demikian ang bilang panabang biru sa baku bangga kang bakas mag-subscribe si channelku si YouTube. Tabo kung binigite subscribe si diawayan atau akan tabo kung nakita bi sampai bagting-bagting na yan. Demikian ang mamayang si Facebookin siga kang bakas mag-follow si Facebook page te. Tabo kung bine follow di atayan. Dapat dari kau ning gitu. Bang turu kita gilingan sampai kau ningko. Ito buat tularing daw kita masyal. Tempat itu sa si Vice daw piano. Nasab. Alhamdulillah ko itu kita si ini namanya de buat tularing barangay Bukalao. So barangay Bukalao ini mian pagkapit mian barangay kapten na matuhin si Haji Kadir Sahak. So yay mian nambuang ba honorable. So tahinang bisa at the same time ABC President si LGU Albarca. So ko itu tagit misita si nambuang buhere ko ito kita tabi malu ko itu yan. Bangin nanam batu nilai papisa tawa basag nilai. So ini nambu amba me kahapan dalam lahat basilan ga ini tantu ta discover de me kahan atau kan ga tantu tahati we me miaan mismo basilan. Mismo ako sir bahwa tahati ko ini hati boy dan si inan buat telaring ini pente yene basag hati bualnen. Puan pe asal andang nini nu pinusal we de. Pero tagga ni yan ga pe niya kambel ne batu lay simiaan. Pasumpitian pariata suga tinambakan na ikabahian nan sin tegenya dari kaune lo anu kasihan lalim kasihan lo tinambakan na de pukunyan pente ke pasumpit pariata. So demikian nempo sam delo am papite balik ka plakit duk bayat tularinginin hapiro kita hapwe ini nere buaya tengah so bual bisa so paiman tabi ko mian discover tabi kamu kahapan dalam lahat basilanin ko itu murah-murahan ta pasaplag tayo ni si Mahadjana kahapan basilanin so tabi sir. Buat datu iya nih. So ini buat datuin tuh si barangay Bukalao. Sige tante bang ini nanda buat datu. Si kita nanti kakak jadi kita buat datu ini. So meaning asal dayahan Bukalawin si Bobe. So bang si Bukalao ini nasa kapondone buat itu. Terus itu Salah ais yan. Naman tu si Buat Wais tengah. tu yan magpandi eh. Pakai pentela crowded si ano. Dupenta ini gani asek ne tahik. Gani enggak pasay kan bentay ka Pag bangun taginin. Nah, Okay na biye. nama pakai buhe everywhere nih. bang solon pasik tahikin pero bang tebba gali sa mudamud ni. Ini lu masa pangalan tamu he mil. Pwede natin ini mapinumin. Eh?
Ini matininumin. Iyan, the best. Among the best. Tuh kayak tuh Itu si pohon itu. Si pohon na rin. Kalau kayak nah, saya ngapain ka ano. Sana. Ah, Yan natural ya ga niya inabay ni lamud-lamud ni. Mineral. Mineral water ya. Mineral. Oh, mineral. Ini natural mineral. Natural teh dasar. Igala bi proses. Proses sama deta pun hadja ini. Mulai na siya. Mulai na rin siya. So ini natin lakitin. So, magandang araw po sa ating lahat. Yung lugar po natin, hindi na po kagaya ng dati. No? Malaki na yung pinagbago. So, kung iniisip ng iba nating mga kababayan na ang Albarca ay magulo, hindi na po ngayon. Kasi ngayon, ang sundalo natin at ang mga LGU natin, lalong-lalo na yung community natin, willing na willing at gustong-gusto ng katahimikan. So, sa mga nagnanais po na pumunta dito o mamasyal dito sa mga tanawin dito sa Albarca, kasi natitiyak po namin ang inyong seguridad kasi ang community natin ay sila yung number one na tumutulong sa ating kapayapaan. So, yun lang po sir. Bakti natin Albarca si Jamanley. Paasig dalam akka dalam yan si bida-bida lahat aman lahat basilan niki sampai sa diluasan basilan magkos dalam pamikil din Abu Sayyaf niki atau magbono. Sumagwaanen si kwa ito suisuihan te kaam si tengeden ay kahapan dalam lahat Albarca kwa ito. So nambua ang bantapikil kami baya kami nilaw si nambua Vice Mayor dalam Albarca ko ni Honorable Mujib Jakila. Sir, so nang buhay ng Vice Mayor matuhin, so niyan coordinate ko yes, ang niyan bang hindi kami tapito, yung damikyan nen baya ko nisita yan lakit di sinin. Tapos damikyan nen si Jamante ne ko ito, niyan dumain ne dele magkalahin bang tatat Albarca magbono dumain ne sir. Bang tatat Albarca lakit pagkaspasik dele magkalahin. So ko ito, jag to niyan si floating cottage, niyan cottage pa gampung-gampung. So, miyan, pabisarate ko ng buwa, bayis, niyorto dalam lahat Albarca inin, si Tenged, may kahapang tahinang matuinin, bang sinida po ay diyahin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahil-dahil, pagpatong sa sarang suko ka Allah Ta'ala, at kita tayo sa lalito. Kaya nagsuko si Kaam, si kami si Tabi, lahat kami. Dan nalan ko ay nagkinain si Tambuwa, nakura sin sundalutan sini, inalbarkahin, doon ko Albarca tagna, ini Albarca bahaon malingkan nen dumain basta hininang atau ademen basta tinaginit, iya tahinang sa ito Albarkahin. Ini tagna-tagnali ko, ini bisaraw niya, makatalaw-talaw, pagkatata Albarkahin, magtuyo pa si pikiran ahin, ini magkutok kelong, magtuyo pa si pikiran ahin, ini tiluhala, malingkan nen dehelo-dehelo,
pagkibisan ko sa Inge, mangganya development, inin ganya pisan order, gated ta kasuan yung kasanya nga dalam kaumanin. So, aman sa bawan, pikilan ni kanakurante, mula-mula pagsarang sukol pa ito po si Bakas Regional Governor, Uti Bataman, Congressman na pwede po ito, Deputy Speaker po Mindanao. Inin sa bawan naman kahinangan nwe, nilakit to port, kailangan nwe, netakang kwitwe, nilani to dulakit, inin hadya man naman ito pindahan sa halin, inin pasan niyang lahakin. Sa abisan sa ili, pahin kasamyaan, dumen patagtibla isi, inin ko na tabisara, alay bisan kaya niya project loo, kahapan dalam kauman, masih manduain, inin pikilanen mga albarka saddi mapasil dalam pikilanen. Uyalay sinahina kami, bang kami nga katudjugua, we hap ni albarkahin, di kami kinahangad manduain. Suga bang mismo na mangguwa, matapito lahat kami nga katudjugua, we hap ni albarkahin, bang nanduhol Tuhan kahagad niya mapalibutin. So alhamdulillah, inin masih kami nabang pa ito Port Mikil bang sa inge sa amian tapinda in image na albarka amantil kahiluhalaan dito kasanyangan, inin namo man tapikil we kami supaya pa inte ko ta encourage mi agwain da bisita pito kami ngan develop kami sin tourism attraction to si kami. So sidik-sidik ilabeyan inin pa inte ta discover we sa amian ni lakit to lagi niya pa inte San Barne. Inin so ngayon ang kita sa amian ko bidda ye gatan to penya si Mesindue at least maka-attract attention si me kamanguain. So ito hinangten ngahinang kita floating cottage sa Matan Romia ano pagampung-gampung pega pepente niya to si Mesindue. So pagpayaman kami sakay kami ngahinang to bantu hap history mapalibutin tagna lang buwag hinang kamihin yang bahan sa men duet lang sampai ko kita pagpayaman no kay tulo mangga ko hirap may 10 pito ninyo. Inin ang bansa Wanili inin bang tagna magkaong kirik ahin bang takalere tinatalmarkahin inin alhamdulillah ko ito na lay inin pinda ni painte pamayam lahatin atinen pasyalan ni albarkahin inin sarta ko istel hinangaan na mapalibutin inin pinda ni pangahagat na may kahin na binain lahat albarkahin luhala. So magsupur patawasali ko pabalik ko si may kanakuran kaya bisan tiap saya pagtuyo kami itu bisan pesing pagtuyo kami ini mangga inuntul wa dedelo may alam may jambatan niyo gay mau ditin painte kasanyangan dalam kauman to. So yay and what took history si Albarkat. Alhamdulillah so mian cottage ini sir sa dia man cottage niya entrance ni bang niya baya pito. So far bang painte entrance ini enggak niya. Painte bisan sini pito makajari pero ini niya hadja cottage fee painte si ato painte kagaya namang payaman may cottage ko sa ini demenian dambua dapu unan to bantu agen-agen barang dari sumpen nemlay bang sa mabaya matengge painte pito sa cottage sa niya na manjari si pito painte pike pagtabangan in painte kemon ini kay kemon barangay sa mula-mula painte na to si kami sila kita andal barangay Kunlan. So pesi may pagkalkilahan may ayon para may tengahel lang katahuri ito si cottage, floating cottage ini. Awe, whole day naman si inin dangibo. Ini nabos per hour inin 200. Say man. Ubos bang kita pito, kadali kita bisa nagluto niya to may ganta pamilihante atau akan sa inyo pagdante kinakan. Niya pagpainte niya yan ko inin lapit restolay si tubudang matan niyaan inin bang sa upaman niya may bisita tapi ito ka makabuluto din naman dari same order. So ini na pa may kahapan may kinakan mana mato sa lakit. Actually makadari kayo manjari special manjari pa hindi ko gusto native. Niya may kalulang, niya kagang, niya ulang, inin kaliya bang may apa no painte, kineba, kinatinuno. So marong seafood ted seafood kain. So magsukol niya si Kam sir niya ang bias painte si pagpanya abi yan protein cottage na tuinin damit yan yan manjari katambahan tourist spots dalam lahat basilanin sa babi painte sila bilang pagtikilbi. Pagay ko ni si binasa ko basta hap na purain pahap ng lahat. So tagita nang sininwete niya improvement ni maanan niya alay interest niya napurain magpahap dala magpasan ng dalam kauman. So ko ito mag number 1 ng para si ako. Para si ako hadya mag number 1 gato lakitin pagay mismo Isabela alamitan di apito sa tabang Sabtu Ahad pulibuk maanan ka manamal mapituhin. So niya magsukol te manama si pag-accept di INM yan taga pituinin pente si pag-coordinate di yan
si pag-coordinate kami si Cam sa tatay mabisag kami pito sa ta magsukul usab si may security nutnutan kami sa usab pito ang sini sampay may kemon buhe man niya matuhin niya ang talatag usab demikian din sampai ita tu niya ang masing-masing si nawian kita bigyan may securityhin so magsukul din si Cam kaya mo matuhin si LGU Albarca ini dok niya ang barangay matuhin niya. Tapos sa mani, sinisili ka mabaya mapituhin, open beach lakitin, papituhan di. Demikian din, magkumashap bang ka, mag-coordinate, dahil bang ka ba pito, mag-reserve andang kam cottage, pe arakala bang ka mapito, miyan, di kam mag-reserve, nako kam mole balik, gaan niya cottage patit kahanbi. So sa pap ne, miyan, pagawa ko lang sin numbering si screen niyan, edom binumber niyan sa tatawagan mo biya tawag pika ma page miyan Lakit Beach page so miyan lai kam mag-chat atau kam mag-comment kam lai supaya kaam ta coordinate atau kam katabangan wede. Mas tabi pang coordinate dahil lo lagi nan bang Saturday Sundays mereka nasa lama tadi yan pero bang kemarin weekdays buat ya kadang mainin maling kan bisa betul lewat ba nanti kita terus masih dones akhir so labi hapang coordinate dahil Yan magsukuli sab si miyan mamayamin mura-mura pa yung katabangan bigit mag-like mag-share ug sa ta mag-comment sa kaam bangin ni pain lahat bisab kabayaan binisitahi. Alhamdulillah ko ito miyan kilew tayo isa gambuan barangay captain si Barangay Bukaleo, si Yakan, sebaguanin bang dirisulat ya Bukalaw, ya sir. So miyan demikian nen yewi sa ABC President si LGU Albarca, si Honorable Haji Kadir Saha. So alam magsyukur sir si miyan si pang-accept no tawakan panaymaan ng interview kami sa tingin dem lahat dito. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan. Dambua aman me pwede promote tourism to sikite. Mula-mula dito ang banlakit to at pinasubig kita kanian bohe. So as of now, yan temporary raho at inen pwede niya pagisunan ang ban me LGU to yan bang niya me turiste pito atau ini pito mayaman lahat kaya ubus man dito hap lakit to bote pihak Bukaleo sa makapandi bohe. So ko itulay ibig siya jambatanin hininang ni kalu-kalu kita murah-murahan ubus do sabi si Nesente insyaallah niyan kaluhayan kita inin pag-ubus bito diretso kita BP Kasi tapos pamuglewan. pamunglewan insyaallah. Alhamdulillah nang buang ban program hap manamal pagi bangit man ditahi kabayante na kamuglaw kita. Sa nang buang ban program ni ABC Presidente si Albarca so baya iya magpaniya. So insyaallah taala masih bitate pito balik yen isong hininang diinin insyaallah. Insyaallah. Magsukol mga kapungkinaihan may Albarca lalo na sa mga coastal area kita di mga sama na asal do kita bisa mahalap na pahuntol tabi supaya sanyangin lahat tabi agusaha kita bi ilo na mga paya o magkambaya agusaha pa o kamsangom da kita bi diki-diki nga mala nimbak ilo mga hinang halap pa lahat tabi na batito Albarca halap na Albarca nga na kita bi kajari sa mga aglaku-laku sa litag na diki-diki adya ano sa kakalaat makita bi palap tabi sa pabangkaw man halap, kemon tabuha halap, sampai entire Albarca halap. Assalamualaikum. So si miyan himumungan ng buhay Vice Presidente, so miyan ng buwan man-advise si kita bi makahapi ni ng ban dumina dito sila lahat de, sampai si Sedi miyan lahat dalam lahat basilan. So miyan bang hap na kurain, hap miyan improve din lahatin. So ng buwan ban miyan taprup de, we miyan hap na kura din pag miyan takita ben we ku sanyang dalam komanen kay kama project miyan tahinang we de dalam lahat de. So magsukur sa ate miyan ABC President miyan si pamuno kami masyalay si lahat din miyan. Syukur din. For the first time in, kaya mante ko lesanin mga salpa ito bisat ke. Sulak. Ah! Fight! Fight hati!